شاه و بریاردران کو دخواستن بزانن لکنجن دنین جیهانه دا چه در باست به چه دیگرن و چاوا کار بریود چن کو او بو برفره کرنا سینورین خواه و مفاه و قازانجا زیده تر بو بریتانیای بکار بینن. لو ما ام ریزه یک پرتوکان دبینن کو پیواجویا جیولوژی آن اردناسیا هندستانه لیکولین لسرگلن جدائن جیهانه لواره اولو ایدئولوژین جور بجور. گل ژاپن چه جور خدایک هیا؟ خدای چینیان چه جدایتیک دگل خداین هندیان هنه؟ کنفوسیوس آن کنگشو چه دبیجه؟ گوتنین وی چه پیگه هک لجواقا چینه ده هیا؟ آن بزانن کو خدایان دنین وان چاوانن او مجارن بالکش بون لدوران روشنگیری آن رونق بیریه ده. اوروپیان حتی وی سردمه بتن خدایان یونانی و رومیان ناست گیرن. لیل سردما دوره رونق بیریه ده بالاوان چو آلی مصر و روشالات آسیای بشر مزوپوتامیا بو ناوندا هری بالکش بو لیکولر و رونق بیرن اوروپای کو گلک خدا هبون وک خدای آو با دار و چم کو جبنیاتا میترائیزم جافگانی ورگرت بو و هر وارو ولاتک و هر باجار و دورک و حتی هر نخوشیه که خدای تایبت بخواه بو و هیدی کلتور و رسم ولاتان و اولین جدا زانین و تاوی لکولین لسر وان خدایان پرتوکن گونار وانجی خواندن و لکولین لسر کرن گو بکارن بباشی وان فام بکن وک رینویسا بزماری آن هیروگلیف بخوینن گو بزانن چه نویساندنه رنگ اف اولانه بتواهی پیوندی بهور هبن آن گریدای بهون رنگ چافکانی وان بتواهی یک چافکانیه وک این مصر گونار و هندستانی کو تشتین هری بالکش این لموزخانه اندنه و هرتم حشیمتا گزیده لبروان کم دبن وک گورک ای بناوه روست تستان و بناوه حجر الرشید لعربستانی دما کو ناپولیون بوناپارت ایرش کره سر مصر لور پیدا کر و گهاند بریتانیای و پشتی 25 سالان کارین بزانن کو لسر وی گوری چه هاتیه نویساندن او نویسک بسه زمانانه کو لسر دانینا تانجه شاهی یه شاه نویه کو کارین وی یکی بخوینن کو بشک جوان لیونانه ده هات بونه نویساندن بوی آوائه کلی دازانینا زمانه که هاتا پیدا کرن و نویس هاتا خواندن هر لوی سردمه ده لپی زمان کتن زمان جکی داری هاتیه؟ یکم زمان چه زمانک بویه؟ جه اسمان هاتیه آن مروان آفراندیه بنیاد و هیمانین زمانین هف پارچنه جداتی انوان بزانن و پشره دیتن که بشک جه زمانان هیمانین زمان هف پار لزمان سانسکریت آنکو زمان گونارین هندیان یونانیان و زمان لاتین و زمان زاگروسیه کل بنیاد زمان سانسکریت هیمانین زمان و بنیاد داخوه جه زمان هری گونار ای جیهانه آنکو زمان کردی ورگرتیه اونها تاوی گزاراوین زازاکی و هورامی جی هج نهاتنا حسباندن لیدیسا زمان هشتم ای جیهانه گوکارین بوی آوائه زمان آوستایی پهلوی آنکو پهله و ین دنجی بخوینن و جه فام بکن وی یکی جیهانه نو آفراند مروف دکاری نویسن کو به هزاران سال بری هات بونه نویساندن بخوینه و ناوروکاوی بزانه و لیتی بگیجه کو هزاران سال برین ها چه دفکرین لدورا مزوپوتامیا ده لنینوای ده هنک بش جنوی سنوان هیا کو لدر حق لپیکتن بو پیدا کرنا بابل بونه لبرجا بابل ده هات بونه پیدا کرن لکتبا پیروز ده باش بابل هات بو کرن لو ما دخواستن هرن لوی در حقی ده تشتک آن بلگه که پیدا بکن او لپیکتن بو زانینا وان تشتن گونار ریبو زانستک نو وکر لسر هنری دفکرین او جکی داری هاتیه هرچند دیتنگه لوی سردمه ده بو هنری هنک رونتر و جداتر جی ایرو بو لوی سردمه هزر کرن کو آستا هری بلند آ هنر یونانیان بویه و پشره هنر شارستانیت نشتجی لولاته کو ایرو ایران جی بشک جویه آن شارستانیت سومریان و میدیا و مانایان آن مصر آن آمریکای ناوندی وک مایا آستک و اینکا به براورد گلوی دهل سنگاندن و او هنرین لوکال
آن دەڤێرید حەسباندن و ئاستا هەری بلند ئا هونەرێ li Yunanê bûye ku heta vê serdemê rêzbendiya huner li Mozexaneya Brîtanyayê jî li ser vê binyatê hatibû rêzbendîkirin. Hunera wan welatane hêdî bilind bibû, lê asta herî bilind hunera Yunanê dihesibandin. Lê niha dîtinge û awir guherîne û herkes bi awirek din mêzeyê hunerê dike. Lewma Mozexaneya Brîtanyayê dest ji rêzbendiya berê berda û bi awayekî nûtir dest avê de rêzbendiya hunerê. Lê li Mozexaneyê de hinek caran li ser vê yekê ronkirinan didin ku serdemekê ew rêzbendiyane çawa bûne. Arkeolojî an dêrînnasî her ji vê serdemê peyda bû. Ji dema ku hinek kes li pey peydakirina binyata dîroka siruştî de bû û li cîhanê digeriyan. Hinek kesan jî tiştên kevnar û dîrokî kom dikirin. Ji destpêkê jî dîroka Romê de bas ji van cihan û şaristaniyetan hatibû kirin. û bi sedema nêzîkbûna Ewropiyan bi vê û destpêrgihîştin bi hêsanî bi nivîsên wan ên kevnar li pey peydakirina cihên dîrokî ketin û van peyda bikin û bizanin li van cihan de çi heye. Lê hêdî sîstemek bo li peyketin, lêgerîn û lêkolînê dariştin ku çawa erdê bikolin. Çawa xerît an nexşê wan çê bikin, çawa lêkolîn li ser keviran bikin û bi vê yekê temenê erdê bizanin. Li sed sala hejdan de li dewrana ronakbîriyê de swarê mencên destkeftên şoreşa zanistî û bi pêka hezrîna realîstî ya zana û elîtên serdema ronakbîriyê de ku êdî cîhan guherî û piştre ew cûre hezrîn li cîhanê belav bû û cîhan roj bi roj guherî û heta îro ku em vê cîhanê wiha dibînin. Lê dewrana ronakbîrî bi tenê ew yêka nine, belkî aliyên berfirehên din jî hene. Wek ji dîtingeha dîroka huner an hezrîna siyasî, dîtingeha mirovan bi desthilat û bi rêveberiya welatan çawa guherîn. Ronakbîr û zanayên dewrana ronakbîrî kesên wek Montesquieu, Rousseau, Voltaire û çendîn kesên din bûn ku ew guherînane qewmandin. Lewma bi wan şoreşan dibin şoreşa mezin û şoreşa Amerîkayê. Niha li vêr bas ji hinek destkeftan an baştir bibêjin ew tiştên ku li dewrana ronakbîriyê de kom bibûn û li tenişta hev hatine nîşandan û li vê dîtingehê meda xuya ku li sed sala hejdan û kêmek zêdetir ji vê sed salê de çi qewmî û Brîtanyan çi kom kirin û bi komkirina wan gihîşne çi encamek.